dari surat di Markus itu 1 sada ayat 1 ayat 10 sada. Ada ide yang tidak pas, ada pemikiran yang tidak pas. Di mana raja nama ngalehai bagas joro ni Israel. Memang kumeliari lain raja Antiochus. Asa makabitik kita tortabuel mahudulat taganu. Makabitik kita amanami do inanami. Kamu nama di do inang buru siringo-ringo. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita yang kita kenal melalui anaknya Yesus Kristus, sehingga kita bisa berkumpul pada hari yang indah ini dalam suatu acara ucapan syukur. Terima kasih juga, biarlah kiranya Tuhan senantiasa menemani kita dari awal hingga pada akhir acara ini. Adong do naniura, adong do namargota. Asli do tabatue sonari makanan khas Bataki. Nani arsik, naniura, namargota. Osada 1. Oke. Cidorol perserahan 6 buah, 6 makanan. Bintaro kodam Yesus onom. Nunga? Bintaro Jaya 5 buah, 2 makanan. Masuk Meta untuk tanah kusir kodam. Nanti mangiut. Pondok Pinang, Pondok Indah. Pondok Cabe Lugu. Atau mati amang dotinang? Asal apa ica? Oke. Oke. Lanjut mah, oke. Udah. 2, 3. 3 enam. 2. Oke. Aman sana. Iya. Bersiap-siap mah, Duk Sailom bersiap-siap. Pasar Jumat. Iya, kasih. Ya, foto. Udah, 24. Makanan 1. Iya. Mangarannya Bintaro perdagangan 2 buah. Makanan. Bintaro perdagangan 2 Satu buah, 1 makanan. Mana 1 makanan? 1 makanan. 3 buah. Kampung Perigi 1 buah. Aulisiamu abang Dotina. Natar Traison onom. Udah. 1, 2, 3. 6 buah. 6 buah. Siap-siap mah rempuan Ciputat. 6 Ruampuan Ciputat 3 mang. Satu lagi sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, foto. Belum. Bersiap-siap. Juragan 1, 2, 3. Bong nunggu bukur. Oke. 1, 2. Terima kasih kepada punggungan keluarga muda. Foto. Oke. Makanan tambah 1 lagi buat Banjar Tanah Kusir Selatan. Sebentar, ganti. Oke. Makasih buat Pondok Cabe Lugoso. Taliang mana saukap ni rota asabui mardala suriaka ulon ni huriaton lasmarwani amanami do inanami masuk Meta buat cara mengalilang barang nasiar ruas tai Songke Palembang. Harga siap panitia 2,5 juta. Bintaro Jaya 7 juta baru kali. Alang Pondok Senami. Baik kamu pegangan panitia. Jom mau makan.
berbentuk abstrak. Panitia 4 juta rupiah. Horas 6 juta Minimal sama. Inang, roh minang. Inang Boris Mamora. Nauli. Tadalas nyo kan emang nauli. Panitia pasaton tuinata, amang Benyamin pasaton sebagai ucapan sukacita dia emang nauli pasatang mak. Las Irawani amang nih yang jalau mak. Amang tahe. Ada. Ola DJ Tony nangi jam-jam 5 nong ngamula mo siya kator. Ala lambaga dumi pakai sok jadi. Boleh ate ma. Sia juta. Pariban. Bisa pulang. Pariban. Makin panas Sia juta. Dan pariban na mga yan. Ay nawar pariban o tenda mo na pariban nun. Yeah. Guys, una pa rin lele koy. Tama, pasama nomor berapa? Weh. Mulai ate ma, dia mang situasi animar. Sian Banjar. Kondong. Aren. Patuloy mo inang toka ama asay lihat jo tu inai. Asay pikir kiri so di lembaga non. 2,5 juta naik pasaton ni inang Simon Jokor pulang nami hula-hula nasida amang perdita demi utaya jong mamu amang tahu ni nomor hula-hula itu nomor baru mulai ada minang ngawasti lembaga natulakon ate natulak kon hati-hati hamasur inanta berbejur merah atas mano kaya iya bang BH dong mat bau 20 juta CPS
Pangurdogo armiana koku Songon bunga-bungai Tambay hamu. Nahu susi Unak kola sajuta angkat. Bomar parang enai doho Di luar nadaoi Siang ama penyami sajuta. Jalaiko Molo nariko ukap rohana. Sere barro Jala patu Nama jumbang laguan. Tambay hamu Roma yang KPKM. Tua Aido artana Umargai Oh tandiku Siang alang patpon sinabela. Babon sinabela. 2 juta rupiah. Di rohai Di bagasan rohai Sikam babar Dahasia Jalaiko Ingoto Tangiang idopar Hite ani Ingolumi Otondiku Ay damang desi junjung baringin Dia hamang mo Jalaho namasi. Alang tua adong sialahi 500.000 rohamu. Madudulas nyerata. Tago malungkot. Di dalam. Iba ingat bako amang Dia kapodaki Asa taru liho Roma hilang kena poso. Singada owari Yang boleh kebelga. Alela serata pasato tutuani. Buka hida. Mololuk sahabatku Tutano par jalanani Marberi Taho amar Marpau. Rohamu mang marpau. Asa tupo Amang marpau sajuta. Amang marpau sajuta. Aloha Tubuhani Dia tulak kusiku. Sino orang kamar malukuto. Tubuhani
Oh kita. Dok kamu mah Pisau-pisau nak. manang na songod dia. Jadi pisau-pisau saya kami 20 juta rupiah, imamang. Alana pengarah 20, Pak. Panitia 10, Pak. Lang managbay mahami sotik. Sa juta masa kami yung Pisau-pisau siang amang si Barani 1 juta. Jadi, ala nasa konido kon. Ba, 15 macet kami. Butima. Pisau-pisau siang amang Budiman Benyamin Parusit 15 juta rupiah. Memang nga ubotoy, dangoloy mangatasi Budiman. Ubotoy. Sumbangan pisau-pisau dari kami sekitar 5 juta. Sian amang Desmond Huparhusit baru bertole pisau-pisau 5 juta rupiah. 5 juta. 10 juta masian kami. 10 juta. Sian amang Sintoyos Inang Borsagian. 20 juta sih kami. Sian amang Marpau Inang Borbajetan pisau-pisau 20 juta rupiah. Ala kebetulan memang tradisi ini ala Batak. Inado naman yo puro. Ang sebenarnya naik kudo-kudo. Alai kebetulan setiap dia mula-ula nami. Sutong di gotol boru ni raja no nawi jabu. Alu si main angat eh. Bayam mana siri-siri. Mau lu sir-sir ke gudang di. 15 juta dari kami. Amin, 15 juta sian amang Utabia Inang Boru Tagalu. 15 juta. 10 juta masian kami. Sian amang Porman Sinabela Inang Boru 10 1000. juta. Pisau-pisau 10 juta. Lihat kau mang saya jalan sida mangaliat kita mang. Ngarongi 100 juta tabak. Pertama depan abang burukan. Tak kinggu gitu biar. Siap Bariban, Naparjolo siap-siap Pondok Cabe, Pon Bintaro Kodam Depsos, siap-siap kita mang naning Pasato Siluata, Naparjolo Bintaro Kodam Depsos, Napa Duahon Pondok Cabe Legoso, Napa Toluhon Sidodol Parserahan, Napa Obaton Pondok Pinang Pondok Indah, Napa Limahon Bintaro Jaya, Napa Onopon Tanah Kusir, Napa Pituhon Tanah Kusir Selatan,
napa Waluhon, Godung, napa Siahon, Pasar Jumat, napa Sapuluhon, Kampung Duku Kostrat, napa 10 Salahon, Bintaro Perdagangan, napa 10 Duahon, Kampung Duku Bungur, napa 10 Toluhon, Bendi Paninggaran, Pasa 15hon, Ciputat sekitarnya, nomor 10 Rempoa Ciputat, nomor 17 Durang Mangu Pondok Aren, Rade Mahitemang, naung sesuai naung jauhon ima urutan na Parjolo, Pasaton, Siluanta, naung Tapapungu, Banjar, Perbanjar Lado, Tabuam Maruasta, Tu Joloni, Garijata, Sieni manok kita mengurdut jojor saha tutong ani mga jaon sada beita manjalulong godang ta makabitik kita adong do beneng silonot ta. Karena dia udah 10, saya tidak boleh melebihi abang. Berapa? Di bawahnya lah di saya. 7. Amang tadodo 5 juta, pisau-pisau 7 juta. Tadodo, baik pisau-pisau 7 juta. Ini kami sama-sama Parserahan, jadi nggak bisa melebihi 1, 10, 7, kami 5 aja. 5 juta. Jadi sebagai beremuna kebersamaan kami di acara 25 juta masih nami. Adong baru nami nakin kan, baru juntak. Kami menambahi mak 10 juta mak dia. 10 juta amang tipe 5 juta. First right. Lebih rendah dari semua. Oh ya. 5 juta lah. Lebih rendah tapi masih signifikan. 5 juta. 5 juta. Hubotor na bero. Mau amang weka, nengek di. Wow kira-kira sedia. Tarbohamon. 2 juta. Ido. Tang marani amang imanong enggak teh. Mau lihat mak, sian amang Elbrit. Sian baru manurung 2 juta rupiah pisau-pisau nasida. Hebat. Ido, alai otik susah dia. Oh, sian nau 2 juta. Bah, berek kamu mak. Siap berekku si Nabi itu bulu. Ini foto aku jadi ya 2 juta. Karena kami lagi ngumpulin sinamot, jadi dari Naposo Bulung 3 juta aja. 3 juta. Naposo Bulung. 3 juta. Parserahan. Di belakang Pondok Cabe Legoso, Dodol Parserahan. Di Dodol Parserahan. Siap. Di belakang Cidodol, Pondok Pinang, Pondok Indah. Maju Cidodol Parserahan. 5.000. Boy non dibuat di juluan. Harga berkeping 25.000. Berikut Pondok Pinang, Pondok Indah. Siap. Lagu rohani. Pondok Pinang, Pondok Indah. Di belakang Cidodol Parserahan. Di belakang Pondok Indah, Bintaro Jaya. Bintaro Kodam Desos Pondok Indah. Kodam Desos 25 juta 300. Pondok Pinang, Pondok Indah. Ya. Molodung di Pasahat Siluana. Turuasi. Doh salah satu pengurus Banjar. Asara Pak Maketong doho panitia. Pondok Pinang, Di Godam Bintaro Jaya menyusul. Pasahat. Bintaro Jaya menyusul. Tanah Kusir Kodam. Siap. Tanah Kusir Selatan di belakang Kodam. Manguruk Matarus. Di belakang. Ya, di belakang Godung Pasar Jumat. Siap-siap.
Godung Pasar Jumat. Ya. Sambung terus. Godung, maju Godung. Jangan putus. Dung Sipul Bajar-Bajar langsung menyusul siap-siap pian. Molotung adong kategorial, molotung adong naposo. Ama langsung panggihuk masya pudi. Ya, ikut Pasar Jumat. Ya, terus marudut kita. Maju. Tak bemarete do kita. Iya, pasok kamu, Tanah Kusir Selatan. Gogo, pasok kamu, gogo. Mare. Iya, maju. Habis Pasar Jumat, Kampung Duku Kostra. Siap Bintaro Perdagangan. Roma pengurus Tanah Kusir Kodam. Siap Bintaro Perdagangan. Asa Partai Masuk. Minang sudah mulai rapat do panitia. Mara. Pasolinang. Tortor Honamang. Kampung Perigi masuk. Siap-siap bendi peninggaran. Ya, maju. Mada. Iya. Siap-siap Ciputat sekitarnya. Iya, lanjut. Bintaro Perdagangan. Mau lu tak pasa siluat tak sotong mulak kita mang. Adong dobe acara ta. Lao tu harajaon ni debata. Parkongkoma Jurang Mangu Pondok Aren Dina Pataru Siluahita. Dung Sipul Jurang Ambangu Pondok Aren. Iya.
Mangarade Bunguan Aman. Mohon koreksi. Do Bunguan Bendi Perempuan. Peninggaran 23 juta. Bendi Peninggaran 23 juta. Koreksi. Bendi Peninggaran 23 juta. Ya, oke, terima kasih. Ya. Masuk GPA. Sipul Jurang Mangu Pondok Aren. Pinangido tuhita penguat perempuan asa martungu hitam. Boleh ate. Saula kai hukorahok kami. Pungua perempuan. Sadamahamu. Asa masuk tuh uduran di nama Nortor. Oke. Masuk. Rempoa Ciputat. Pargonggom Amani Huriatama Pargonggom Boa PKM Anggo PKM Napa Sobulung Kategorial PKM dot Napa Sobulung Adong Alana Masuk nama Amani Huria Pungua perempuan Punguan ina Masuk punguan ama Unang mitor mulak kita Adong dopen tortor Ise akan naeng Marpoco boy Baik kamu mah Sopa Godang dia Bang Urdo na iya deh. Las padomu hamu mah Tu godang hasahatan Dot si tio Ala pargom-gomon boy Satu menit ditambahi kami Tortorhon Unang peliling-liling. Ambil barisan. Masa masih luai. Ayo ambil barisan. Mau mere regare kota ende Pepingi song-gasong tenura bebiga Mau mere regare kota ende Pepingi song-gasong tenura bebiga La 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 lu si la sol Mi pa sol le tini papa Levi levi do 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 mi do mi do mi do pa mi re sol, mi fa sol la tini papà e romeri do 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 mi do pa mi re mau bere andare con ta ende metti son casson de la vida mau bere andare con ta ambil barisan son casson de la vida
Mana dia? Hah, awas. Gak jelas. Korbannya Brunei Darussalam. Ya, awas, awas, awas. Putar ke kiri, mola manis putarlah ke kiri, ke kiri.